ҳасани камол ҳастем будем барои ҳамин мо вақтамо ҳам ҷудо мекунем ки такя кунем ба Фарҳоди Дарё Авоми фонограмма мекунанд дига лекин зинда хондан ба юрак надоранд ҳамин сароанда аз кор буравад ҳасанҷон асамун таронатон дар ҳамун муассиса манам чашми дидан намехоҳам ман фикри шумо буд ки хиёнат кунед ба оилатон ба унвоне ки шуморо ман ҳақиқатан дар ҳақиқат дӯст медорам ба оилам хиёнат карданӣ ҳастам чӣ хеле ки ҳасани камол гуфтам мо ҳамин хел ҳасани камоли 37 сола 40 солае ки дар ҷода ҳастем ҳолиам ифтихор мекунем ки мо имрӯз номбардори ватану авлоду ҳамин мерад пай дар пай мерад оҳиста зина ба зина ҳасани камол яъне ки ҳусейншам ҳаст дар нест мо дар даври аз ҳамун тавлид мо ҳасану зуҳро будем вақте ки ман соли 1968 тавлид шудам моҳи декабр буд албатта мо ҳасану зуҳро албатта баъд аз 10 рӯзи таваллуди мо ман зуҳро бандагӣ кардагӣ баъд аз 10 рӯзи таваллуд шудам барои ҳасану зуҳро будем мешавад ҳасану ҳусейн ҳасану зуҳро ҳусейну фотима ҳасану фотима акун бисёр ва он зуҳро вафот кард ма ҳасану зуҳро будем зуҳро вафот кард ҳамун соли 1968 баъд аз 10 рӯз 15 рӯзи таваллуд шуданам акун бо сабабое ки беморӣ инҳоро акун чӣ гӯям шумо фикр мекунед ҳамин ҳозир масалан агар зуҳро бошад чӣ мешуд дар бе шумо зуҳро бошад мо мегуфтем зуҳро ин хоҳари ман мешуд дуэт мешуд не дуэт намешудем мо зуҳро мешуд ва зуҳро хай мумкин сароянда шавад буд мумкин ягон диги касб баъд аз хатми мактаб буд ин акун тақдир буд барои ҳамин ҳар чизе ки мешавад аз худои таоло бояд мо ягон чизеро паҳн кардаю ягон кушода равшан гуфта наметавонам ҳар яке корро мекунем ин пеш аз ҳамаш аз худои таоло барои кори пешрафтани кораи мо барои ҳамин имрӯз мо ҳасани камол ҳастем будем мо ҳамеша барои хизмат барои халқ бо таронаҳо мана дар паҳлӯи ман чӣ хеле гуфтам фарзандои ман аст устод мо вақте ки дунёи маҷозии шуморо дидем дар сайтҳои иҷтимоии шумо садои шумо ҳақиқатан садои хеле хуб доред ин ягон ҷое ман ба тамошобинон таърифам ин ҷое чун аллакай бисёр тамошобинон медонанд садои шумо хуб аст нисбатан ба бисёр аз сарондагони машҳуре ки имрӯзҳо ҳастанду лекин садои онҳо нисбатан ба шумо хеле поёнтар аст барои чӣ то тӯли якчанд сол мешавад ки шумо консерти зиндаи якии худи шумо пешниҳод намешавад ба тамошобин бахорали албатта ҳар як чизе ки нақша мекунед ҳар як чизе ки пеши роҳи эҷодию фикру ақидаи яъне консерти соботию медиҳед пеш аз ҳама дар пеш як нақша мегузоред фаҳмидед ман албатта ҳар як ҳаёти дар ҳаёти зиндагӣ албатта ягон каму кӯси надорем зиндагии мо хуб оиладории мо хуб акун тақозои замона кати ҳар як корро пешва бурдан эҷод кардан ин барои ҳунарманд пеш аз ҳама эҷод кардан ва мухлиса пайдо кардан ин аввалаш фикри ҳар солина консерту ҳар солина як чизи навро пешниҳод кардан фикр кардан имрӯза фикри ман ҳамин хел аст ки бояд ҳар як ҳунарманд дар як сол як маротиба бояд консерт диҳад яъне консерти соботӣ манам бояд ҳамин хел бояд консерти соботӣ дошта бошам локин имрӯз мо албатта солҳо меравад сину солҳо меравад мо бояд тарбияи яъне шогирдо бояд бошем омода кунем шогирдо бошад анакун албатта мо вақте ки як роҳбарӣ вазифаи ӯҳдаи худ гирифтем албатта мо кӯшиш ғайрат мекунем ки пеш аз ҳама дар як чорабиниҳое ки дар пеш меистад
мо ҳар як чорабиниҳо омода бошем. Он рӯзҳое ки ман вақти худама интихоб мекунам, нақшаи худам мекунам, баъзе ҳолатҳо мешавад ки дар пеш нақшаҳои зиёд аст. Чорабиниҳои дар як сол чанд чорабиниҳо мана гирем рӯзи чӣ хеле ки мегӯем рӯзи гузарондани аз фасли баҳор сар рӯзи баҳор аст, рӯзи модар аст. мана мисол гирем пеш аз баҳор рӯзи артиши қувваҳои мусаллаҳ аст. баъд аз рӯзи баҳор пешвози наврӯзпай аст. баъд аз ин дигар чорабиниҳо рӯзи идиғалаба аст, рӯзи ҷашни ваҳдат аст, рӯзи ҷашни мана истиқлолият аст. шукр он мекунем ки 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо имсол бояд бо сатҳи баланд гузаронем ки ин мо нишон диҳем ки 30 сол мо чӣ кор кардем, чӣ корҳоро пеш анҷом додем, дастовардҳо чӣ дастовардҳо шуд. ана барои ҳамин мо фикру хаёли мо барои аслан ба чорабиниҳо мегузарад. барои ҳамин мо вақтамоам ҷудо мекунем ки имсол ман нақша кардам баъд аз гузарондани ҷашни 30-солагӣ албатта ман ин суханҳоя ҳар сол ба сол мегузарам, не ки ин вақт бояд ҷудо шавад, баъд ҳамун нақшаҳо аз рӯи нақшаи кори мо равад. Не ки имсол мо чиҳеле ки ман гуфтам ҳамчун роҳбари муассиса ҳастам. аллакай муассисаи мо ҳамин сол бахшида ба ҷашни 30-солагӣ пурра 5 сол мешавад. бахшида ба ҳамин 30-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, 5-солагии муассисаи коҳи Фарҳанги Суғдиён, ҳам дар доираи ҳамин нақша мо як ҳунари худамонро яъне сайқал дода бо ҳамроҳи ҳамаи ҳунармандон мо имсол ҳам ҷашни худамоя, ҳам нақшаи консерти худамоя, ҳам 5-солагия ба сатҳи баланд гузаронем. агар ба эҷодиёти шумо агар пурра нигоҳ кунем, агар шумо бисёртар бо таронаҳои Фарҳоди Дарё бисёртар ба тамошобин шиносонда шудед, яъне ки тамошобин бо таронаҳои не балки ба Фарҳоди Дарё. ман мегӯям ки барои як ҳунарманд агар истеъдоди худодод дошта боше, ин истеъдод ина ҳеҷ вақт чӣ кара намешавад. мо на балки такя кунем ба Фарҳоди Дарё аввомӣ. ман тамоми пеш аз ҳама суруди ниёгони худамо ҳаст. 8 мақом мехонам, халқӣ мехонам, ҳиндӣ мехонам, туркӣ мехонам, афғонӣ мехонам, русӣ мехонам, ҳама давлата авзудаш буронда хонда ва чиҳеле ки мегӯянд тамоми чорабиниҳое ки мешавад, тамоми мардум қазоқӣ мехонам, қирғизӣ мехонам. барои ҳамин имрӯз мо ҳасини камол шудем ки тамоми давлатҳое ки барои Тоҷикистон меҳмон мешаванд, мо бояд аз ҳама давлатҳо аз сурудҳои таронаҳо хонда тавонем. мана мегӯянд баъзе мегуфтанд ки ин суруди худаша намехонад, ин дига ин хато аст. ман аз ӯдаи ман бо як бор аз тариқи телевизионам мегӯям ки ман аз ӯдаи ҳама тарона баромада метонам, мехонам ва омада ҳастам ки дар тамоми чорабиниҳое ки аз тарафи меҳмонҳое ки аз тарафи хориҷӣ мебиёнд, хоҳ аз дигар давлатҳо мебиёнанд, имрӯз ман омода ҳастам бо забони онҳо сароида хонда тонам. чаро агар нигоҳ кунем бисёре аз сарояндагони масалан дар шаҳри Хуҷанд бисёр турудҳои масалан Кароматулло Қурбон ё ин ки Аҳмад Зоиро бисёртар мегӯянд, чаро эҷодиёту сабку услуби худошона кам доранд онҳо? Чӣ сабаб ба меягон сабаб дорад? Не, барои он ки онҳо кам кор мекунанд аз қафои худошон. инҳо такя мекунанд дар имрӯза пайравӣ ягон ҳофиза мебинанд аз телевизор, ҳамон такя мекунанд. ҳамин хел аст. яъне стил мегӯяд як ваи худашона бояд пайдо кунанд. мо стили ҷаҳонӣ дорем. стил ҳамин ки ҳама намуди тарона ба. манам роҳи тарони худам дорам. манам Кароматуллои хондагӣ дар вақташ. ҳиндуиам Кароматуллоам аз он ҷумла Шодрон Кароматуллоам аз Аҳмад Зоир, аз сурдои ҳиндӣ, аз афғонӣ дига анами ансамбле ки пеш ба мисли чӣ гӯям Хурмо Ширинова, Кароматуллои Қурбон, Тоҷиддин Муҳиддинов, дигар ҳофизое ки ҳастанд, инҳо мана аз садои шарқе ки буданд, инҳо баромаданд, инҳо бо равиши стили худашонро пайдо карданд. имрӯзҳо ҷавонҳо як чизе мебинанд, стилшон аз ҷоди худашон мебурад, баъд дигар чиз такя мекунанд.
хай бигзор такя кунад, лекин бояд стили равиши худа. Мо имрӯз ҳар як ҳунарманда ба кор қабул мекунем, омода кор мекунанд ва бояд аввал истеъдод дошта бошад. ва аллакай бояд омода бошад. як чи овози симоям як тараф аст. Овози хуб дошта бошад. Ман моли симош дар назар. Агар мебахшед ҳамон овози хуб бошад, ҳамон симош беҳтар бошад, ҳамон овозу ҳунара симоша хуб мекунад. фаҳмидед? ана барои ҳамин истеъдоди баланд, ҳунари худо дод ва овози ки баланду ҳозира ҳофизора ҳама аз тариқи фонограмма мекунанд дига, лекин зинда хондан ба юрак надоранд. аксари ҳунарманд ман кушод равшан мегӯям. мо бояд як маҳфил бояд кунем ки барои на балки тоза кардан, барои роҳи пеши ҳунара гирифтан. бисёри ҳунармандон такя мекунанд ба эстрада. ниёгону классикаю мақому ҳунари волои мо дур мешавад. ин нодуруст аст. мақсад бо дига чиз ҳамин туям мӯр шавад, эҷод кунам, ҳамин чотта суруда бурода, ҳамин мебахшед, ҳамин чапароста хондан, ё мақсади вай баромада ҳунара истеъдод кадам, ё туям бо қафои ҳамҷо ба телефонашон мемонанд ки фалон фалон номер. мақсад баъд занг занон ҳамун ҳофиза баъд ин ман нафаҳмидам имрӯз ки ҳунармандо ҳамин ҳунармандо агар гап занеду даъват кунед аз 100 ҳунарманд не аз 10 ҳунарманд якта ҳунарманд ман дуруст бир ман дастамро боло мекунам. фаҳмидед? ана барои ҳамин ман аз телевизионҳои маҳаллиям, аз телевизионҳои дигаам хоҳиш мекунам ки пеш аз ҳамин чиз бояд ҳар як сабту ҳар як баромадои клипа имрӯз дидаю, ҳолати клипа дидаю, вазъияти клипа дидаю, вай клип чӣ, маънои клип чӣ аст, вай чӣ мехонад? фақат ҷонам, ишқам, муҳаббатам, зиндагӣ бе ту наметавонам, ин чиз чӣ дар кор? як духтара ки мемонед майл аст. имрӯз ҷавонои мо тарбия мегӯем ки ҷавоно ман аз имрӯза замона ҳолата дида ман гап задусам. имрӯз агар нигоҳ кунед шумо фаъолияти худро дар муассисаи фарҳангии Кохи Суходиён идома дода истодаед ҳамчун роҳбар. ба андеша ман бисёр аз роҳбароне ки ба ягон корхона роҳбар мешаванд кӯшиш мекунанд ки ҳамеша роҳбар якум ҷо бошад, яъне ки кормандоро дар ҷои дуюм, масалан фикри корманд аллакай дар ҷои дуюм меистад. ба андешаи шумо чӣ хел аст корбарие ки имрӯз дар Кохи Фарҳангии Суходиён? ҳамин як чизро ба назар биёрам. шумо дар хона роҳбар ҳастед, падар ҳастед, сарҷам ҳастед. масалан аз шумо боло ягон кас нест. аз шумо боло ки аст? падаратон, модар аст, шумо фарзанд. анаму падару модар имрӯз дар хона масъулият, роҳбар имрӯз пешбарӣ, сатҳи зиндагия бурдан, оянда фарзандои ба воя расондан, оянда нияти неке ки оилавӣ доранд, фақат пешравӣ, муваффақиятҳо ноил гаштан. анамин дуюм корхонае ки мо дорем инам корхонаи оилавӣ мешавад. ҳар як роҳбар имрӯз роҳбар дорем. роҳбаре ки масалан ман роҳбар ҳастам, ман намегӯям ки аз ман роҳбар бо дига боло нест. он чизе ки мо сипориш медиҳем, он чизе ки мо мегӯем, ҳама сарҷам бояд сарҷам шуданда кор, якдигар фаҳмӣ шуданда кор. коре ки мекунем агар пеш аз ҳама ин як тарбиявӣ, муросогӣ, якдигар фаҳмӣ ва бурдани пешбарии кор ва вазифая иҷро кардан. анамихел ман ҳамин фарзандама ки супориш додам ки ман ҳамин корро иҷро мекунӣ, иҷро кунад, ман мегӯям 100 раҳмат ба ту фарзандам. коргоҳ ҳам анамихел аст. ҳар касе ки вазифаша не ки сарҷамъӣ, пеш аз ҳама сарҷамъӣ, муросогӣ. ман ҳамеш барои омадани ман вазифаи ман ки аз тарафи муҳтарам раиси вилоят Раҷаба Аҳмадзода ки гуфтанд ҳамин ӯҳдае ки ҳамин муассисаро мебарин, кори муассисаро пеш мебарин, ҳунармандоя ва ғайр аз ин дига ҳамун умуман ҳамин бино муассисая бояд сатҳи баланд, ҳам фарҳангишам, ҳам дига ҷиҳаташам, ҳам ҷиҳати биношам, ҳамаша роҳбариш ба роҳбарӣ. ана барои мо тақсимот аст. роҳбарӣ муовин ба эҷодӣ, муовин ба хоҷагиҳо, дига. ана ин барои ҳами мо
باید سرجم شده من سرجم میکنم کار رو پیش میبرند و کاری ما باید پیش رود هم جهتی فرهنگ هم جهتی ایجادی هم جهتی تعمیر و هم دیگه انا برای همین ما امروز آماده هستیم همه طرف باید کار رو پیش بریم یکی در کاخ فرهنگی سوخودیان همیشه سرجمی هست حتما فکری دیگران از شما به طور میگیرید ما یک بار همه هنرمندای به اعتبار میگیریم هنرمندا رو میفهمونیم اگر که فهمید میفهمد آینده و افتخار و نامبردار و انمی چیزها میشد ناول میگرد نفهمد و نشد بعد نه از کار نه ما آیسته میگوییم که یک بار آگاه میتیم آگاه که دادیم همین آگاهی کردیم سپارش رو اجرا کرد نکرد ما راهبرا اشته یک خلاصه میبریم که از عهده این کار نبرآمد بعد کار مشغول شود نمیتونم نه جواب دادن نه و قاعده و قانون کتی با اینجا گزارش میزد سوره جلسه میشود بعد راهبران میشنند با من گزارش میکنن که همین وظیفه شما را همین اجرای شما را کرد آیا نکرد به فکر من همین کرد اینش نکرد چیکار کنیم همین سرانده از کار برود سرانده از کار برود نه سرانده رفته تویش گذرانه توی به آماده باشه اگر با عائله شما نگاه کنیم عائله صنعتکار هستید عموما در عائله اگر همه صنعتکار باشد چه خیلی میشود چه خیلی است خوب است یا اینکه عائله ما در عائله شما صنعتکار است مثلا 5 برابر نیست فهمیدید یکی از کوتاه یکی از دراز یکی از بوس کوتاه اینش هم کوتاه فهمیدید 5 خدا دادگی الان استعدادی که خدا میداد در خانه هم هنرم استعدادم روش کار کردی همش از خدای تعالی است منم اینجا یک برنامه‌ای که از طرفی کانال تلکمپانی میر تشکیل شدنی یعنی آواز جهان یعنی وابیس گولز میگن منم از طرفی ظفر عبدالعلیمov наставник میگن یعنی تشکیل کننده همین رفته دختری من از باید با مسکو اینا رفتنشون نکن بین 10 دولت از طریق آنلاین از طریق برآمدنی جای اول بین زنها گرفت رادیون گازمانов یعنی علی گازمانov فرزندش از ترانه اونها بود خودش بسیار بهای بلند داد و این از ولایت نیست از مملکت تاجیکستان جای بهترین اشغال کرد و در اونجا سوال و جواب هم شد گفت دختری من با دستگیری راست من میخوام که در عائله آینده طبیب شوم هنرمند نه طبیب شوم دیدی برای ما این شرف است افتخار است طبیب شود طبیب عائلوی شود اگه شما زید نیست برای سرآورده شدن پریچهره که ما نه من زید نیستم تا حاضرم پریچهره من در مؤسسه کاخ فرهنگی خودجان کار فعالیت کرده وقتی که دانشجو این سال تحصیل ختم کننده مکتبی میهنه هست من در هر چهاربینی‌های هم سطح جمهوری هم ولایتی من گذراندن ایده 8 مارس برنامه نصر بود بهترین برنامه ها که ما آماده کردیم شما زید نیستید برای سرآورده شدن فرزندتان من زید نیستم این یک درآینده اگر طبیب شود این یک خوبی میگن خوبی چیزی که هست هم در هم دانشجو در هم دانشگاه هم با یگون چهاربینی های فرهنگیش مشغول میشد سرود میخونه چیزی که فرزند من در کنسولستوی دولت چین همون دوستی تاجیکان و بین خیتای برآمدها میکرد اونجا هر یک عکس ها رو هر یک نواره ها رو میفرستن سرتیفیکات ها سزاوار یک چند چهاربینی ها دیپلم ها گرفتگی از دولت تاجیکستان bayrak تاجیکستان برداشتگی من افتخار میکنم امروز فهمو اگر نیوکم در هر یک عائله مثلا عائله نمونوی هم حتما میشد که نوفهمی بین عائله حتما از جهت چی است اگر از هر جهت اگر روز شما گوید که عموما در عائله ما نوفهمی نمیشد عائله ما همش درست است میشد البته دروغ میشد در همه عائله حتما پاسیو بلندی است مثلا بود همین چیزهایی که در عائله شما همین خیلی چیز در عائله عموما گیریم در عائله خودمون یگان که فکری پست و بلندی هم نیست ما راه نمیدیم ما فقط برای فرزند ما تربیت میکنیم فرزند ما رو برای درست میبریم که بعضی فرزندان هستن که در این شرایط در هر کارهای پست دست میزنن ما حرکت میکنیم که نه بلکه با فرزند خودمون با تمام فرزندان
کوشش غیرت میکنیم که به هر کارهای جنایتی تروریسم اکستریمیسم دست نزنن پیش این کار رو گریم کروپسیونی و جنایتی خصوصا جوانای امروز ببینیم به هر کارها دست میزنن ما حرکت میکنیم که سطح فرهنگی کتی تربیوی کتی فهمونیم که امروز ما تاجیکیم امروز فخر آینده خود رو فخر دولت و ملت خود رو کنیم که یک چیز مونیم برای خودمون نه من در اولی شما نه من از دوام میگم من بعد میگم انا همین خیلی همین چیزی رو که من چخیلی گفتم اولی ما هم از همین من میخوام که فرزند من یکون جوره پیدا نکنه یکون جورش که یکون کارهایی ناشم شب و روز با خبر میشم منو چرا تو درگجایی شیروز تو درگجا هستی تو درگجا هستی چی کار داری دیگه به اجازت ما به یکون وای ما یکون جا نمیبراید بغیر از کاری راهبری سرایندگی بازم مسئولیت بلندتر است مسئولیت بلندتر است حرکت میکنم که فرزند من یکون جا آبروی واقعا هنرمند است یکون کس خودش هم باید فکر کند که امروز من فرزندی یک هنرمند هستم دیگه پیش از یک اونجا رفتم فکر کند که آبروی اویلا آبروی تاجیکستان آبروی این فرهنگ ملت است وطن است ما فرهنگ سیاست امروز جهان باید ما از فرهنگ و ورزش جهان ما معرفی میکنیم بنابراین فرزند ما امروز یکم با دیگر کارهای پس دست نزدن خودش باید فکر و عقیده باشه همیشه در نظارت هستیم خدا بشکر که به هر حال یگان چیز از طرف ما نشده است بعضی حالاتایی که بود که از طرف واقعا یک کمی شده که بود که مرا یک نمود دعوت کردن یک 2 سال پیش و همون یک نواری که بود که از طرف مکتب بچه‌هایی که خیلی در خاطرم نیست همون کمتر عکس به شیراز مانند کردن و من اسپور کردم که وای شیراز نیست دیگه بر کارهای نامطلوب شیراز مانند کردن که مرا دوام من گفتم که این فرزندی من بعد این از طرف وزارت کارهای داخلی ولایت سود در شهر خوجند بود انسان برای دشمنی 3 سال 4 سال ممکن برای دشمنی بود ممکن دیگر بود بعضی مردم گفتن که وای شیراز مانند این ما حقیقت میگم بعد اومدیم اثبات کردیم وای حضور منظورش بود از طرف دیگر مکتب و دیگر تشکیلات دیگر چیز بود یک 4 سال به فکر 5 سال نشد من در همین چیز خودم رو خوردم فهمیدی که همین این بود همین چیز که فلان چی یابر بینید که همین بعد من دیدم که وای مونم دست کمتری که وای 5 سال 4 سال 5 سال شد به فکرم های کمتر بچه‌ای که به منگی کردن شما هم تنقید میکنم مردم یکم من یکم بر از طرف من یکم کس من تنقیدم نکردن یکم کس من گنده هم نکردم من گنده کردن چیز تنقید کردن این چیز یک نادرست است خودش اون من برای هر یک چی هنرمند منم خودتون دارم برنامه‌ها دعوت میکنید ما هر یک تلویزیون ها میریم برنامه صبح هست برنامه خوجند سلام است من از خودتون برنامه صبحی وای هست چی میگن خوجند گفتگو میشد گفتگو میشد من افتخار میکردم که هر یک مخلص حسن جان آسمون ترانتون یک خونید حسن جان یک برای چی نمیبروید میگن من همین چیزی که کم میبروید گویم برای من همین چیز بس است بس چون این یک برای من سنجش است که در حقیقت مخلصی من هست ما نگویم پیر گفته این پیرها همش فقط رقم است امروز بگذار من 52 چند رفتید 52 50 40 وقتی که از 50 گذشتید از نو با جوان میشه همین بعد از یک از گذشت دیوم از باید اوج میگیرد این چیز از شما چند 52 برآمدم گذشتم از 52 قریب 53 نه 52 گذشتم قریب 53 حالا رفتم 53 نه که من 53 نمیگم من خودم رو چند سال گم میکنم خودم من دلم رو جوان میگم فقط صفر نمیگم این همه این فقط این رقم است من مثال آوریم خود علی گازمانوف از 70 گذشت و جوان میپرد فیلیپ کیرکوروف از من بلند است قریب چی لیف لیشنکو Лариса Долина, Алла Борисовна مثلا
Алла Борисовна бин ҳамсараш бо фарзанди худаш баробар аст. Галкин. Вай хушбахттарин инсон аст. Вай дилай ҷавон аст. Акун мо ба дигар чи наравиму? Дил ҷавон гуфта ба дигар роҳҳо рафта мумкин нест. Мумкин нест. Барои ҳамин фақат роҳи дуруст интихоб кардан то мурдан барои хизмат, барои халқ. Масалан, маблағ барои як тӯй худи шуморо чӣ қадар асту бо фарзанд? Бовар кунед, маблағи ин вақтҳо маблағҳое ки мо мерафтем, маблағҳои ин қадарам қимат нест. Фаҳмидед? ҳозир замона ҳаст, метиҳанд 2000 метиҳанд, метиҳанд 3000 метиҳанд. Метиҳанд қатиб мо мухлис баҳо надорем, ман мегӯям хай худатон медонед, шуд мерим тӯй мерезонем, ё дар кистамо метиҳанд, ё мегӯям ки ман дар хизмат мерам, мебинам вай мумкин аз 5000 зиёд аст. Мерам баъзе ҳолатҳо мешавад ки аз сирқит бурварда метиҳам. Мо намегӯем ки ё ҳама қадар суммате. Мо бояд якдигара фаҳмем, дастгирӣ кунем. Ваям ба ният омадааст ки имрӯзҳо ҳамин хел ҳолат аст ки мо хай имрӯз замона ки хел як тӯй кардан ҳозир осон нест. Як маблағ ҷамъ кардан, як тӯй кардан, ҳар як мухлис, ҳар як тӯйдор орзу мекунад ки дар тӯяш ин фарзандаш ба ин ҳунарманд иштирок. Мо хафа намешем. Ман ҳатто мегӯям ки фалон ҳунарманда гӯед иштирок кунад. Ман мегӯям ҳамин ҳунарманд ё мегӯям ки ҳамин ҳунарманда гӯед илтимос нархашро баланд кард. Метавонед шумо ҳамчун устод гавзанед камтар пас кунанд. Албатта як даҳан сухан мекунам, не намегӯяд ягон ҳунарманд устод барои шумо манамин рӯкшод рахшан ҳамин сумма ё барои шумо ман беплан мерам ё ду даҳан сухан мегӯянд ё устод. ҳозир тӯйҳо медонем ки бо табрикӣ гузашта истодааст. хабар доред? ҳамин тӯй мерен, ман намегӯям ки барои чӣ ман ту барои табрикӣ даъват кардоси. ҳофизот бисёр аст. Не, ҳозир имрӯза ҷавонон ҳамин хел аст. яке ҷураш яке дигар ҳунарманда даъват мекунад. соҳиби маърака мана даъват кардагиаст. Ман дар тӯй мешинам, ҳамин тӯй ки сар суруда хондам, аллакай 4 ҳунарманд омда мешинад ҳамунҷа. 4 ҳунарманд омда мешинад. Як бор хушро як 7-8 сурудома мехонам, баъд мешинам, баъд мегӯям мана ҳунармандо худатон беҳтон ки мехонад, баъд аз ки мехонад. ҳамин дидитем ки ҳамин 3 соати тӯй давре ки мо мехондем баҳоралӣ 5 соат 6 соат тӯй мехондем, зинда мехондем. хунук буд, хунук, гарм буд, гарм. Ягон ин хел чӣ набуд. ин табрикотҳо аз давлати ҳамсоя омадагӣ. Фаҳмо. идома медиҳем. Дар оила агар зан аз мард зиёдтар маблағ кор кунад, ба андешаи шумо чӣ мешавад? Зан мо агар нигоҳ кунед, зан ҳам ба ҳамун кадом ҳолати кор аст ва чӣ ба кадом кор ба роҳбарият ҳастми, ягон вазифаи калон ба ҳастми, ва чӣ бошад вай сазовори ҳамун маблағу ҳама чӣ бояд шавад. Масалан, зани ман, оилаи ман як чиза ҳамин биноя метиҳам, бинои мана рав аз ҷиҳати парикмахирӣ, аз ҷиҳати дигар корҳое ки ҳамун зан ба мувофиқ бошад. кор кунедтон, соҳибкорӣ кунед. Ман бигзор ман дар хона бошам. Ман фахр мекунам ки имрӯз зани оилаи ҳар як шахс соҳибкор аст. кор мекунад барои пешравӣ. Барои чӣ ман яъне монеги эҷод кунам. Фарзандои шумо аслан ба хулқу атворшон ба ки бисёртар аст, ба шумо ё ки ба модарашон? ақл фаросуташ мегӯям ки падар чӣ гуна, фарзанд намуна. бисёртар ба падар фарзандои ман ҳамаш ба шумо? Не, ҳамаш тарбиявӣ аст. фарзандои ман бисёр камтар ақлоқш ба ман аст, модараш ба аст, акун ҳама тарафа аст. Ман акун бисёртар ман падараш ҳастам, бисёртар насиҳат мекунам ки ҳаракат кунӣ, инқадарам ба ман чӣ накун. ҳама ҳаракат кун ки ҳам модаратам як даҳан сухан гӯянд, хуб гӯ, ман ҳам гӯям, ақлоқу рафторота хуб кун. ҳама тарафа бояд бошад. Кадом хислатҳои манфӣ доред шумо? Гуфта метавонед? Гуфтем.
گفته منفی حاجتی منفی حاجتی مصیبت همه طرف ما حرکت بگیریم که جهت خوبش گیریم. مثلا هست که در یگان نفر مثلا از شراب می نوشد، از بسیار کوچه‌گردی میکند، با دیگر بانوها صحبت میکند. نیست نیست. من خودم راست گپ رو گویم امروز حرکت میکنم که در خانه یگان جا نمیرم. یگان فرزندم هم راهی این کار رو نمیدیم که همین در اویله باشم، در پیش فرزندان باشم، یک سری پیاله شینم چای باشدم، شراب باشدم، دیگر چیزهایی که بیشتر باشد با اویله، فقط با اویله شینی خیز کنیم. هستن نفران که شما رو بد میبینند، دوست نمیدارن؟ راست گپ نمیدونم. ممکن شاید بد بینن، شاید ناز بینن. اگه از طرف مخلصان گویم، از طرف دیگر طرف یگان کس از طرف من بدی هم نکرده است. خیلی بعضی شبکه‌هایی که آنلاین مثلا یگان چیزهایی که میشد طریق شبکه‌های اینترنت بدم نمیکنن، میگن که همین خیلی بوده است، همین خیلی هست. خواهی ما برای همین خیلی هستش ما جواب میدیم. شما گفته میتونید که در جایی که راهبری کرده شده امروز در مؤسسه دولتی کاخ فرهنگی سوخلیان هستند نفرانی که شما رو ما چشم دیدن ندارند؟ اگه اون کسانی که چشم دیدن ندارند گویند در همون بنا، در همون مکان، در همون مؤسسه منم چشم دیدن نمیخواهم. همون کسی که برای من همین گپ را گفت همین کسی من چشم دیدن نمیخواهم. من همین خیلی میکنم که و از کار میرد و با دیگر کار کردیم نمیتونه، چون که پشیمون میخورد. من اینا در هر کارگری هم میگم که خواهش میکنم جوانا همین خیلی کار کنیتون که آبرو گیریتون، از کار کردی خودتون افتخار کنیتون، سزاوار شویتون، افتخاری ملت و وطن شویتون که امروز بدی نکن، یک کس با یک کس چی نکن، راهی درسته یا پاک خسته همین خیلی برابر یک نسبتی دغلانه یک کار که ناشام کردی، نسبتی برابر کاری که کردی سخت رسیدی آینده توی همین خیلی میکنند که تو با دیگر کارا رفته نمیتونی. فهمم. از این دنیا چی گرفتن میخواید شما؟ از این دنیا زندگی خوب، حیات خوب، فرزندای تربیت کردن و آینده چیزی که من از اول گفتم نصیبی من بود از این رو راهبر شدم برای خلق و وطنم، برای هر یک آمدگی جهت فرهنگی با فرزندانم، با هیئت گروهی، با هیئت مؤسسه کار و فعالیت برده صنعت خودم رو باز حقیقت دادم. چی فکر میکنید بعد از سر شما کی بیشتر غمگین میشه در زندگیتون؟ البته فرزندان اویله. انا این دنیا همه مهمان است، همه میوند و میروند، برای بگذرد عمر من خوش بگذرد، خوشتر از زندگی، باز عمر ما خوش بگذرد. بود حالتهایی که از زندگی شما پر شده باشد، میشد که در زندگی پر میشد آدم به هر کار رفتنش ممکن است در این لحظه؟ نشده است. زندگی این خودش یک زندگی میگن افتادن و نشکستن است. زندگی پیوسته رو نگذشتن است. یک ترانه کردگی من کلیپش رو میکنم، کلیپ نه، یک نواری که صدای وای میکنم برای مخلصان، ترانه نوی بسیار در واسه زندگی دارم از اشعار استاد طالب آذرخش. انا برای همین زندگی و پست و بلندی ها بسیار است. همه باید با در زندگی هر یک چیز آور و صبر و طاقت است. طاقت کردن نکن. این چیزها، این کارها، این روزها همه سنجش است. وقتی که از این دنیا میروی و دیگر دنیا پرسان و پرسش دیگر است. تو چی کار کردی؟ در دنیا آمده چی خدمت کردی؟ حال راهی دین در یک طرف مونیم، راهی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. این چیز به دنیا آورد، چی نیکی کردی؟ کی را تربیت کردی؟ با کدام راه بردی فرزندان؟ چی تربیت کردی؟ همه این سوال ها باید دنیا هست. شما تیار هستی به همون؟ البته
насиб ҳастем ки худои таоло мана аз бузургон омӯхта истодем ҳам ҷиҳати дунявӣ ҳам ҷиҳати имрӯзи маънавӣ ҳамаш омода аст бояд шавем. хиёнат дар зиндагӣ гуфта шумо чиро мефаҳмед? хиёнат ин фақат хиёнат кардан нест. хиёнат як касе ба касе ки хиёнат кунӣ пеш аз хиёнат кардан ту мегӯянд ки гирбони худата бӯй кун ки ту чӣ кор карда истодӣ. фаҳмидӣ? ба як кас хиёнат кардан ин умуман гирем кори нодуруст. умуман масалан шумо сарояндаи машҳур ҳастед, умуман номдор ҳастед, гарчанде ки синни соли шумо аллакай калон асту бозам агар шумо дар саҳна агар баромад кунед. як чизро гӯям, калон асту ман калон нестам. ман фақат омада ҳастам. ҷавон ҳастам. чӣ қадар ман ҷавон, ман калон, хай ин калон агар бигзор калон гӯяд мана синну соле ки мана падарҳое ки имрӯз ҳастанд. барои чи як чиз ман ба шумо ба ман як чиз савол медиҳанд ки шумо барои чи эстрада хонда якбора сурудои дарси падар мехонед, модар мехонед дига. мо падар ҳастем, мо барои падар мехонем, барои модар. баъзе мухлисин шумо ба ин суруд не шумо бисёртар шашмақон хонед. шашмақон хондосиду ин чиз аз эстрадаю аз моваи вайш дур шудед. не, ман аз аввал гуфта будам ку вақте ки дарси падар мехонед, модар мехонед, шашмақон мехонед, ин истеъдоди баланд шумо омода бояд бошед. сароянда бояд ба ҳама ҳоли гуфтам ку ҳаминҷа шишти меҳмоно мешинанд дига ҳамин мусафедо мешинанд, пиро мешинанд. ягон ҷавон оварда як суруди ҷавонӣ ягон суруд хонданд барои вай мусафед оре таъсирот аст. таъсирот баъд мусафед мегӯяд ки мебахшӣ ягон суруди классикӣ дори гӯяд вай хонда наметавонад гӯяд баъд чӣ мешавад баъд кун. ана барои ҳама ҷиҳата бояд чӣ хеле ки гуфтем мегӯянд имрӯза гап ҳаст, сухан аст. омода бошем. мегӯянд пирӣ расиду фасли ҷавонӣ дигар гузашт. диди дило ки умр чисон бехабар гузашт. диди умр чӣ хел бехабар мегузашт. ана барои умри худат бехабар гузаштан ин фақат зиндагии ширина истифода бурдан накор. хиёната камтар кардан накор. ҳаёта шириниша бурдан накор. истеъдоди баланд тарбия кардан накор. аҷодаи касби худ, касби хеш ва оянда номбардор як шогирдои беҳтар тарбия кардан накор ки ҳамин шогирд гӯяд ки ман аз ҳамин устод аз ҳамин бузургҳо мо барои чи зина ба зина аз бузургҳо бузургӣ омӯз гуфта. фаҳмидӣ? масалан буд ҳолатҳое ки дар саҳна вақте ки шумо тарона месароед фикре пайдо шуд ки ба ҳамсар хиёнат кардан. чун шумо сароянда ҳастед, масалан нестан нафароне ки шуморо дӯст намедорам, ҳастанд масалан бонувоне ки шуморо ман ҳақиқатан дар ҳақиқат дӯст медорам, ҳоло ҳам ҳастанд, ман бовар дорам 100%. ман фикри шумо буд ки хиёнат кунед ба оилатон? не, ман ба оилам хиёнат кардани нестам, ба дигар касоям хиёнат кардани нестам, чунки ман аз ҷиҳати касбу ҳунари худам 100% боварӣ комил дорам. аввалаш аз худои таоло. чӣ хеле ки гуфтам майдон меган аз далер. то ҳозир ҳамин кадоми ҳофизое ки ҳамин ба назди ман мебиёяд таъриф несту агар аз ман боло хонад ман аз тамом дастамро аз саҳна дур мекунам. аз шумо боло намехонам? аз ман боло хонад ман дастамро дур чуа аз саҳна дур намешавам. ман ба вай ҳама ва хиёнат не офарин мегӯям ки ту имрӯз ҳунарманди истеъдод. чӣ хеле ки гуфтам ки зина ба зина. масалан агар яке аз мухлисони шумо масалан ҳамчун ягон бонуе ки шуморо дар ҳақиқат таронаи шуморо бисёр дӯст медорад ба шумо гӯяд ки ман дар ҳақиқат шуморо дӯст медорам, шумо аз оилатон ҷудо шавед, мешавад ин хиёлот? ман шуморо дӯст медорам мегӯянд барои чӣ? ман шуморо ҳамчун оиладоритона ҳунаратона ки шумо дар оила тарбия кардан, зиндагӣ ба сар бурдан, ҳамчун оиладорӣ, ҳамчун зиндагӣ, ҳамчун меҳру муҳаббат содиқона ман шуморо дӯст медорам мегӯяд. ман анамун барои ҳамин там метам ки раҳмат мегӯям барои вай дӯст доштани вай роҳи тарбияви роҳи зиндагӣ пеш бурдан. ин хеле ки ман туро дӯст медорам вай фикри бад кати кунам ман аз ин чиз дашт мекашам ки ту дар кадом сабаб маро дӯст медорӣ. баъд манам хеле саволҳам шудагӣ устод мегӯянд ман шуморо дӯст медорам. ман барои чӣ ту маро дӯст медорӣ гуфтам? барои он ки моям мисли шумо анамихе оиладорию
انا خیلی فرزند تربیه کنی و انا خیلی استعداد داشته شدن و آرزو میکنیم که شما را نه بلکه شما را همه اولاداری شما که الینتون فرزند شما را در شخص شما من دوست میدارم میگه انا افتخار میکنیم که انا خیلی دوست داره انا خیلی شما فهمیدید فهمو مهر محبت است دوست داشتن دیگه های فکره که خیلی بگذار امروز جوانو نگاه میکنه جوانو عاشقی میخونن محبت میخونن دیگه میخونن امروز جوانو نگاهی جوانو امروز دیگر است ما دوره 20 ساله و عصر 20 ما در عصر 21 هستیم ما باید امروز آماده باشیم خودی علاقه جوان‌ها هم اکثریت جوان‌ها باورالی خودشون هم میدونن که ما چی سازیم چی بنیاد کنیم برای دولت و وطن خود فهمو بلیتز آغاز میشود برای شما 10 سوال میتیم شما کوتاه جواب میدید و در بین اونها سوال‌هایی هستن که شما باید دوام بدید اکنون سوال‌هایی که ما میدادید چی باشد جواب داده تو نه درست جواب تیم سوال اول در یک ماه چقدر درآمد میکند حسنی کمال در یک ماه از جهت کاری می از این مبلغ مبلغ معاش من نکمتر 1200 1300 تا 1400 سوم در یک ماه فهمو کی گیره کردید آخر عمر گیره کردم وقتی که مادرم رو باید بیارم پدرم رو باید بیارم برادرم رو باید بیارم من بسیار انسان جدی هستم برای آنکه شما بسیار انسان جدی هستید اگر در کار فعالیت شما اگر نگاه کنیم برای چی برای چی جدی هستید جدی که اگر همین جدی همون باید هم مسئولیت هیچ کردنش نکن جدی شدن نکن بعضی کارهایی هست که جدی رفتاری که همین مثلا همین اجرا نکرد باید جدی رفتار و گفتار میکنید که باید همین جدی اهمیت جدی تیار راهبر باید اول دقت دهد با چی دقت دهد راهبر اول راهبر باید با همه کارگرانش اهمیت جدی تیار همه کارگرانش سه خصلت بد زنها دروغگویی راهی کج رفتن و بی اهمیت ماندن نسبتی شوهر زیبایی زن رو در چی می‌بینید شما در زندگی یک چیز رو بگم همون زنی که نور ندارد کو در زندگی برای همسرش برای فرزندش مهربان باشد خدای تعالی به شوهر و به فرزند نوری الله میدهد همون شوهر نسبت همون زن هم از نگاهی تربیت فرزند و از زندگی همون بینور باشد برای اوله و بنور است فهمیدید؟ فهمو بخیلی گفته چرا میفهمید؟ بخیلی گفتن یک کس اگر بخیلی کردن من این کار خوب نیست در همه جا بخیلی هست یک کار میکنین مثلا من مهنت میکنم سرود میخونم ایجاد میکنم صاحب یک ماشین میشم صاحب یک کس میشم همسایه بخیلی میکنن این کاری نادرسته همین خیلی بر شما بودم چیز این خیلی بخیلو بسیار هستن بسیار بسیار من همه اونها رو نمیگم بخیلی کردن بخیلی میکنن و این خیلی است چون بخیلی حسنی که بار فرزندان سراینده است اولی خوب داره خیلی این بخیلی کردن نادرست است چرا کن خیلی زندگی به بخیلی کردن میدونم بخیلی هست لیکن بخیلی چند نمود دارد اگر وای بخیلی که مثلا فکر کنید همین یگان جا به شما میرید یگان کسب همین پول میتید کمک میکنید میگن که خیلی وای پولش هست میکند دیا یا یگان کامبغل میگیرید یا یگان پیشی یگان وای میرید وای یگان چی میکنید پولش مول میکند دیا یا نتوانید یا چی کنید شما دو بخیلی میکند که وای پولش مول همون با وای کردن چی کردن نتونست است کمک کردن نتونست است هر نمودی بخیلی هست شما بخیلی میکنید با یک نفر نه من نکنم برای چی یگان کسی من بخیلی نمیکنم بخیلی با اون معنی که اگر من مول گاب زند با دیگر بخیلی کنم میگم تو بخیلی نکن و من بر احوالش من و امروز میلیونر است می و میلیون پول دارد می و دیگه چیز دارد می تو باید کاردون نشو بخیلی هم نکن
شما از چی میترسید؟ من از دروغگویی، از غیبت و از تهمت. همین تهمت نکند، دروغگویی نکند، همین یکدیگر با اومده یک کس چخیلی که گفتیم دغلانه یا منی فلان فلان منی فلان فلان منی فلان فلان چی کرد با هیجان میفروی، از همین چیز میترسم. دروغگویی و از یکدیگر خیانت کردن. دیگر من شکری زندگی میکنم، خدا و شکر که من یکم کمبودی ندارم. عموما کمبودی نداره. کمبودی با اون معنا که کمبودی اویلوی و کمبودی همین چیز است. دیگه در زندگی من کمبودی ندارم، خدا و شکر. آن چیزی که زندگی ما خوب رفته ایستاده است. بعضی کمبودی های این چی است؟ این میگن درست میلیچ است. اگر یک کمبودی مثلا اجرا نشده ایستاده است، همین روش فکر میکنم که روی درست افته، بیشتر هم کمبودی رو اصلاح کنیم. نیست که در یگان جا نیست که بی کمبودی کار نکنه. هست کمبودی. البته در همه جا هست، در همه کار، در همه ساحه هست. نه که این کمبودی رو اصلاح کردن نکنه. کی خود رو تنها احساس میکنید؟ اگر در اوله یعنی کمبودی تنهایی، اگر فرزندم نباشد، نه بیرهم نباشد، همسرم نباشد، خود رو تنهایی اگر حس کنم، این برای من بسیارتر مهمان دوست، مهمان رو بسیار دوست می‌دارم. برای من مهمان نواز خوششخشقی رو دوست می‌دارم. همین مهمان، کسی که مهمان می‌بیاید در خانه، اسباب موسیقی است. همین سرود می‌خوانم، راست گپ 50 تگی میزنم، همین کم مینوشم. شراب این خیلی نه، اسپرینوی نه، شرابی با مزه ای که همین هر رنگ وای دارد. مثلا در خانه کامپوت های شفتالوگی هست، اولوچگی هست، شفتالوگی هست، زردال، همین کمتر میزنیم. بعد گیتار میخونیم، میمون دوره میکنیم. میمون اگر همه میمون رو بعد یک خودم تنهایی کشم، زخم میشم که میمون افسوس که میمون رفت. بعد نبیرم دعوت میکنم، بیا در پهلوی خودم میشینم، قطعی نبیرم انا کن نبیرم منو گوش کن. سلامت باشید دوستان. این بود برنامه ما و این بود سوالهای ما که با شما پیشنهاد کردیم. ما تشکر میگیم که با برنامه روز آمدید، اشتراک کردید. بعد که یک صحبت شد و تماشاگران ما یک پهلوی نوی شما رو الکی فهمیدن. من فکر میکنم که برای همین برنامه، برای روز منو دعوت کردید. روز این راست است. راستی همه وقت قلب دل یک چیز رو خواهی کردنی هستم. من اکنون یک چی نیستم. من غیر از خدا دیگه از یکون چیز نمیترسم. از خدای تعالی آرزو میکنم که هر یکی خواه هنرمند است، خواه صاحب کار است، خود دیگه کار است، همه وقت با وفا، مهربان، زندگی خوب کردن، یک نیکی کردن، وطن دوست داشتن. هم باور کنید همین میریم آمدگی ما هنرمند هستیم، سفرهای هنری داریم. یک سفر میگیریم 10 روز ماکسیموم 15 روز. من زخم میشم در دیگه جو. تیز روم به خونه، تیز روم به خاکی وطنم. همین خانم میبینم، همین لب دریای رو میبینم، وطن تاجیکستان آبادی، همین آب و خاکی وطنم. یک بوده نانی که مادر میپزد از تنور میگیری، در یکون چیز دیگه دولتو من برابر نمیکنم. باور کنید میریم سفر میریم، همه جا میریم. همین من یک ماه توانم 10 15 20 روز یک ماه کدوم حال دیگه نباشم، من تیر در خانم بگذارم. میگم انا برای همین یگون جایی که نیست که همین وطن داریم، مهر محبتی وطن کن. انا همین وطن است، خاک است، مادر است، زندگی است. شکر و دولت و شکر ملت میکنیم و زندگی خوب به سر میبریم. و برای جوانان توصیه میکنم که همه وقت آینده میگن که جوان زندگی
پیشروی آینده در دست جوانان است. فرزند ما هم جوان است، تربیت کنیم. برای همین به همه مردمی تاجیک آرزو میکنم که از سرودهای خودم، از ایجادات خودم برای آنها همه وقت سرود ترانه خویش رو نو به نو آینده پیشکشی بیننده ها با فرزندان، با اهل هنرمندان، با مؤسسه‌ای که ما کار و فعالیت داریم برای خدمت مردم همیشه آماده باشیم. تشکر میگم. تماشاگران عزیز، این بود برنامه راز در پایان تلویزیون شما نمیشه شده تلویزیون آزیا و این برنامه راز است. نام باورالی معروف و مهمونی نوبتی ما بودن سرانده اصیل، سرانده که صدای خیلی خوب دارد، حسنی کما. تشکر استاد. باورالی جان سلام. خوب.